Ahenkan Adiokromyesa Echipomyesa Kasafidie so Adishmai mabraso asensama hodra ye boaboa no masamufuo ejina tenten asamu krojin wakwejo apa newsroom no yade abetna eno ekwia afrankoma studio seneba tampani studio ne atwe ne srane abasa pensemu emawo ensame yade bana edos ye papa na ne dimu akotin ebi enesem Ghana mampeni nana adodan kwa akufo adone wa pronsame guwa papa watresa sane ne na momonten so eso wonu kopie mu asante mantema wo mon homoden no eyehodo rada sansem no yentu engumu sanso ana NPP amanyiko na ne wa communications director awa asante mantem so dia to dwechem sadihia mu waswamie atadwifo wa mosomatede enne emusem yede eba wa ensafufro ensusu emuno NDC amanyiko no ene constituency elections wo mo dia hyehyɛ so dendene krama nam so mpanifo edi musem bi atudwa wei ene sam ahodro pi anenanwumre ya boaboa ne nyina no asinkonwa ebe pensemo amawo na hyane so sakasie etwa ne ho frede abe fontentan kase so a enya sam ketwa enti Facebook ene YouTube ne nyina da eye Ahenkan 93.3 FM a wokọ wansem nyina no etwegu denden de kwana sa wa like wa share ne wadwenkyere no de egu kama esoso amaye afa nyuma kwoso ene wa maso ya senji entata te sa kwada wo wia no Jubilee Hospital wo se entrasema wo ya de ne nane kwana na ansa afa ODI electronics home appliances papa aso ye ensoso ene hantu san ye ho kose kim watu ho aguo ene ebebuo competition akansia ekoso ewo Ahenkan 93.3 FM eso achede edaso na nya achede ki 25 ho bedom bi mrepemu emu kyerɛkyerɛ mu nyina da ye de betudwa Alhaji Hankuri Enterprise osi provisions na abo wa bania manu dosopu momra megемode afewu didwa wo so timi bon wo de rese na ebe ya wudwa na wudi no ebekọ enkanti ubebo wade tonde hu su de rodia eno ane Ahenkan 93.3 FM eso ebresemo emu encheche mu nyina da ye de betudwa ebusuanyuma koi adaroma ana enanwumre su yesin konwa akase no ye bekenkan enseso ama o menso amagepini ebe pensemu medi ane mame ekia janewa na hyane som esansa kase ne mu odan na mu ohwamunti no information centers bebro edionum ane ekire na wo mato apeti a wo bia etie ebie Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yebomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yasutumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Ewrade na ye Information Center Achim Apreku Gode Waye Boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa Krum Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame ne hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewa Achim da Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Kusam Information Center Achim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center
Abusia afei kasia no enkyerɛkyerɛmu anie. Mampeni nana adodankwa Akufo-Addo Williams eka ne din ho ene wakwa kopie mu asanteman mu akyese manhia himfie na mampeni akopie mu wo ho ene wo hene popopo awo asanteman mu wotumfuo eye wo se tutu akosi nkonwa to kasa atwe nkomo ye papapa ene ekasa na se no mampeni jebre ede sema hudro pinat mitu dwana mampeni kyerɛ mu sa ane ene wo maiga na bebi obefe bia na kyese wamoka adihye bia atwe omanu agusu na ne wamo bɔ na chi bɔ na pa chi sa kan samagu ne so ana wo kyerɛ mu sa ensama wamoka nyina ne sa anye wano mampeni kura na santimantemu kokopie mu awa adihye wo ho ka ho bie ana wano sutimi ba bedi mampeni afimpinu ne adunsia wamoto abama no papa afimpinu ne aduonu susu na yade wamo eto aba susu manom enti asantimantem ka ho bie na NPP amanyiku a mampeni na adodankwa Akufo-Addo ka ho bie wamutimi bago abanwa mu nanso wamo ba ye wamo dan wo mechi atra santiman na tse wamu ye mpumtudwuma ne wo manga na fana baby na santiman de ye twa omeja ana mampeni kyerɛ mu so wamu kasa santiman ka ho bie ana NPP amanyuko a wono mampeni di animo wametimi afro abanwa atena abanwa mu ye nukura drodro wamu abo mmodin ye papa nanso sene wamu kasa wo ba ye wetwa santiman ye ja ana mpumtwa ne kwaso mpotema wodoɔ ana santiman de wamu hu bi ne wachem sanya de anukura bia wamu wabɔ ne homodin ye papa wa santiman mo mpumtwa wodoɔ esafata no wade nyina gu apon so sene bia adehya wamu ewa santiman mu so wamu ebeto wamu ana wachem sa sansam no eyenkrofo bia ne wo mani abere se wamu petumi a NPP amanyuko no wamu nim ho maachi wamu nim nsempo ana wamu keka sansam ne sene bia wo mani so ade nyina da so betimi abam no wokyerɛ mu sɛ empo kopie mu asanteman mu adehye wa mu akora nim sɛ sansɛm na ɛkɔso no enya ade anokora bia wa mu ne nyina da yehodo rada sɛm NPP abai aba ye wa bon ho emodin ye papa na mampani atro ne nsɛm na wokyerɛ mu sɛ nei wo kopie mu asanteman tempa de akwara hodo a wo hyɛ boss wo bɛyɛ no ene asphalt wo ye bi ɛwɔ hɔ kama sɛ ne bia wa makwantempo so betimi agyina ne naso empo kopie mu asanteman temu kuro ni mu ankasa no so no akwan ahodo da wo nyina asphalt wo ye bi ewo so anya ne kwa asantiman kuro no ma se ne be ya ayarohwa ane ayaresa be fa ne tuma pa front no ayaresa be be se aduasa mienu na sabre wo bia enso wo enche wo de so ekobo fam se ne be ya ne nyina so no ebe hyase wo chem se bi krampo de ahyase achesa contractor for guso a wo mo ebo adwuma gidigidi no chem se ensem ya wo ke wo bi begina baabi akasa mampani ba ye no obe resan nsem gu wa keke no okoye wo sese ne be ya no kura ebeda dinti no ansa no wo be fra santimantem kura no wo be hwe na ne enwuma ahodo a wawie no wakwa bie ni nyina no de ahya de hye wo mo wa asantimantem ensese ne obia be hu bie asa ne nsem a wo kan ye na enu kura trodo empo wo mo eka ese wadane na chi atra santiman no wo mo susu be hu se sansem na wo mo ka no enya de no kura bia wo mtimampani kyeresa wo bon wo modin aye papa mpumtwe wo se kosom ewa santiman mu nyina ne nyina ekoso ne wawie no wo hwe no watimi abiebie ne nyina no ama no kura ensoso atimi ada edi matete se nkrofo bi ne na beka so me ba na santiman mu menye adwuma bia wo ha mate de me ba be ye ene kusi bukwada no ene be kyerɛ sɛ ampa ma ye adwuma wo ha na menye adwuma wo ha abeda mbizi aye adwuma pa nearly 300 kilometers of asphaltic road e was santiman mu eno ka Kumasi 100 kilometers aye wo ha no enka 100 kilometers ye wo miamia bebre ho ni urban roads 32 separate hospital projects in Ashanti in my time since I came into office. When you are near Baby, now one year said I said one day and said at intro and the fra and the baby my it's me who baby I want to stop. Ai enti abusia mampani na adodankwa no ma enka mampani na no brofo de wo bua wo wotan okwadu an wayi ni mirika mampani brofo de wo boanti mampani na adodankwa Akufo-Addo ne ne wo resan semni go a wo chem sa na penso kura no 300 kilometers asphaltic roads waye ewa santimantemo afei 100 kilometers inner city asphaltic roads ni nyina da waye 32 separate hospital projects ni nyina da wono mampani
pani apens na te wababie ni nyina na emomade bi wo kwa wo ma yo mo se wo mo ade na etuntum kura wo yo wo mo dan wo mo se kokko eye fita kura wo yo mo dan wo mo se akokko srade ne obeyo mu bia enkontompo na wo mu betwa na se ne no kura ebeda dinti no wo baba bie ni nyina no na de hye bi tie mu wo wanya sem ketwa na ma pani amananso a eno achi ana wo kire se wono na ni age papa pasa asante hene ene o hwe ni nsem bia wo kan ye efa galamse ho na ene wo bo ahibi so se wo mmobo mo ho no se ne bia wo betimi atu galamse ase na wono ma pani na dodanko akufo do na ni age ho papa na woda asante hene wotumfo wo sai tutu so asesempo no galamse ye eba ye wono so de ne na ye sifo na ene wone na hemfo wo mo kom ho abomo ahwe kwan a wo betimi abo ama galamse ne so no atu ase evra maika na mo na yenso yensase a wo bo ade ade adume nyina no wo mo hwe abo ho ban wo kyesesa na moyimpo ekire esa na penso ne ne ma papa ne bekoso na penso bibia so betimi akotote ma galamse yetimi atu ase ana wo kyesesa na moyi asante hini po atu no ekire se wono na aban eba ye no wonya pesemi kuminya ene wo hwe na aban ni mu penifuo ani empo no ba yempotem ampenifuo wo mo dampotem na no ani ahemfu nyina wo mu nyina abomu aye baako ana wo mo bom homodin sa galamse wo betimi atu ase na mampeni kyeremu sa ansase na ye ko ho no enye wono mampeni dia wo ene ansase ne ye wo man Ghana dia enti adehye wo man mu ye nsase ane ye pre ase betimi abo ho ban enti sasante hene atimi atu anamon bisenya wono mampeni na dodanko akufado nani agi ho eye papa no ntino wo bone aba eso Adaba kuso emide nana se meme breso ha no asembone esi wo Ghana no kasa wo ho no apejapa eye so-called galamse asana me ba na me tese kan fo ka galamse ho ase mabe matise obia nananom so ka obi aye ka galamse no ase I will say edwuma no ko anim no kosamafo nyina so ne ye ka asem ho a no na betumi amehu kwan e betumi afaso etumi abrand ase tie guso pesa ban bia mba ban mu a ahyeda de nani esi se edwuma so tese maban na enye bibi so ye de ba be ya e de ba be katashe na bisa eno ka me edwuma no ho kra ye ba se ba be tunase ye be tunase so e kwa ye fa e kwa bia so na me den so se na nanom so di wonani esi so abiti se na sakra otufo okoka bi e wo asante council ina ya san papa sa na ebetumi di ama aba na amafo nyina atumi ati ase se ade bibia se nyina ka bom e bra na se e wo Ghana Abusia mampeni nana adodan kwa akufu adogana mampeni so wansafu from my egusu jina santemantema na wei no yede ni kiremu ewo suame empeswa eswo Communications Director Emma New Patriotic Party ewo suame empeswa so yera Richard Ahiagba wopeni ejresa ohwa nanu adansem bi ekoso ewo suame a na asifim ye papa esama shebedwani owo suame na ekopiemu ewa mashebedwafia mashebedwafo niema nyina da wanua enesi ne naso wonimonyamfo wo sai mensa bonsu wokopiemu wone pesos na ohwese ne adehye ebi tunso ogu no hu na ebi wuro ne ya kwantempon a na asifim eye papa no wochese ne nyina mu no empenifo bo momode ne sa mebu no ekasa ya ene yesusu etimi atoye ne obepiemu ewo soabia ene asumdwe papa na ekosom ana wachirese mampeni abepiemu ewa santimantemi die ede ya wobehwe no wode soso etimi abofom se ne be ya asantimantemu swami interchanger adehye wo ho esu ebobna wo ho no wo betimi ahyase Richard Ahiagba etwa ne samson wo chem se esabre interchange no ehu sika wo mudi beye nyina da esoso ye krado enti ne ehia ne samampeni ade soso esu beba bebofom ne mampeni di bofom ye adwuma no ahyase anya afe ne wo mo behyase na wamakotwetwentwe wo monaso ebise hu sika nyina da ensusu etimi aye crowd no wechem sa aban adehye bia bo aban so boye papa chemu sa ana aban ba yen sama hodro wotimi kan ye nyina enya de wodi so ne titi kura ne akwantempo a hodro wokan ye eso obeye amoman Ghana akwantempo sesemetimi agina pampen no enya de achesa aban so etimi edi so ana wochem sa sabrede so ame obepiemu wa mu interchange na wo mu so
fra ban ewo ho no ne nyina da enso so atimi aye krado ehu sika nyina da aye krado wa mo behwe na chese wo metimi enso so ahyase enu achi na wode to adehye a wa mo ewo so ame ma wo chemu se wo munya gidie papa ese ekwanbia so interchange na ye ba behyase no wa mo nsanso betimi aka na sane aban ade hyehyeye ne enema wodo egu apon so no interchange ne wa mo ehyase a ene emiriche wa mu pe wo betimi aye ni nyina awie na akwantempon sensem so a ewo so ame na fa ne ntuma pefra afutuma pa bi enso so atimi agina so amadehye ehu atimi atom wo chem se wo mo enka makoma entom yamye papa sane omani so ade hunu nyina da ene se interchange ne wo mo nsa ebeka bie no ehu sika aye krado a enche wo mo ebehye ase. The key thing I'm saying that as a so I think President Ba Swami interchange asami one of the key things to me our pesca our be interchange. Say no say why kesi wo mu no yesika o de be edwuma. So our pesca na to na what they are so about for my edwuma. Then it means the biggest part of the job no why we. They all here o de be no yesika kan da ho a o de ba be. And I who sika so I ready President they are so about for my best start aye wo edwuma. Abusiani aye communications director Emma New Patriotic Party Nkitaun Diebo for wono ewa Asante Mantemo Richard Ahiagba na openina mananso awie na wotos no wochem se na wotwimo ade ba kwa beto adwa na ha adwinye papa ne so kopiemu ewa United Kingdom UK abrochimemu a ene it says finance minister sana hene a wono wo kwa na it so no so eye Ghana ni yewra kwesi kwaten dibra UK aban edema no ene wo mahwe agisa di brene free ni sama wo chemu se no kranam so e ma de hye bia wo man mu so bo ma pani na na dodan kwa kufu adochi esese ne ekoso wo hwe ne wontimi nya bi pepe se ne be ya wo man sikasam ebetimi akonkan ana wo chemu se wo no wo tesansam na ye na sefem aye ne nwanwa ye papa wo chese wo hwe ye rakosi kwaten a ene okona bakosemu anya de a wo ye bibiboni bia enso editi a UK aban no entise ne wo magye di brene free ni sam no enka wono kwade enka Ghana fo ne bibifo nyina da ewose yetimi eka ye hu ebom se ne bia ye betimi apre papa ne di bia enso ama ne ya kire abochimemu se ye so no ye bo ye hu eban ye papa ba ye die mu a enya de ye di edi agro wo chem se kwan ya UK aban efa so edi di bre ema ye rakwesi kwaten ya wosanso agi free ni sam no enya kwan pe wo se bibrem yetimi eboje sokura ana wo toas na wo chem se wo hwe ne ekoso na eya sefem papa empo bepiemu ewo man Ghana mu a ye wo mra ye di ebu wo man no enti se wo bi enya bibia esefata so beji ni dibre afri ni sema eni kwan se wo gi sa wo ni akono nsusu dibre enso afri ni sem tini akoso ewo UK abrochman mu no eya sefem a enya se Ghana de hye ene bibiman nyina ye ma ye ni agye ewo se yetimi ma abrochman ma na se UK enso so hu se ne akoso no enya de ye ni agye hu bie ana wo chem se ene wo mo bo mampani ye ti se wonhwe ne wontimi nye sa pepepe no wasesa de na nya de betimi abo wo my Ghana enso so amanetu mpo no wochem se kopiam wo UK a wono osusu pasa ne enam so ama kwesi kwaten abrofo na timi ye ne wo mo de ye ne nyina da ene se dan ne de nyina hwa abrofo na kekwa yesen ye bibifo no enya de wo mo ewo obuo ketekete bi di mai yenso no yesu ane ye ban bia ye da na di no ne nyina da enso so kan wuti wo se braso se ye kan ye hu ebomo ese ebibiem emane ema abrofo no na se UK abrochimai mu penifo ehu se ne ekoso na enya de ye ni agye ehu Papa kwesi kwate yebra meka say Britain for ne krofo yi omone na ndi niye instead is obi meka say this is the way to go no yemfa kwa bi yem petition omo say papa yi so ko yobroni a komba yi na disa na check awo ho ansa ono bai o hwe ma de ni say na de obesiesie ni mumu na wo say ono de ontumi siesie de o say no ne japamo no yes no ne ni siesie de na edin 28 days na siesie economy prime minister anka wan siesie ono check ne prime minister no na idea implementation a ye policy a de banyina no prime minister no vision and no implement it maame no vision or implement it enyo no na aboni tumi se be na me pese me enti no no work so of time ono dia o se ye no ono wo ye enti no esi den na ono mumu efa ho ameya fire no because to me yes sir ti sa de we say Ghana 42 say my ebufu o before say my ebufu o sa de ade a mai apai onye body bia onye hwe ya ese ono na akọ create problem obi a create problem ama ono e ba be solve ade no afi de ye say ono mumu ene ye fa so ano da
diabolics for the number kase and being so no yes ade so ko ye broni anka be fa no before it doesn't matter say England we needed to stand by that and find out then why was here to me Jana Chipapa Pania who had the Codepotia. Yera kwesi kwatin wo ye yente na UK aban se wo gini di bre efrinisem abusia ni aye communications director ma new patriotic party amanyuko no aye Richard Ahiagba ana watch na dwen na ye gina we so na abusia yaje aboafo enkra ya to wo nkra ye papa ye didwa enu di ODI electronics home appliances no apapa ne de na so ye ne go nti wutwa ne hukosen kim watu nwagu ebe ha ye papa panti wo pe home appliances a ebetimi abo wodane dasetena mu soso de no ane ODI electronics ayodi ane ye de dot mienu asin finfini na anema na dot papa panti say ye TV na wo pe fridge deep freezers gas cookers blenders kettle washing machine ye wo pe bia no wo ba ODI electronics a wo benya nyina bi kama anema ne so no ayamro chia enka nsuo da tia rubber enti woto awa na wo kwa akote wade ano kama na ODI se ensuo totopa ene na ohwe se ne ensuo no asifa to atopa nka wo se fom ye mre enso afekura ne fom aye tintini ne ma no watete so se ne bia wo bia betimi atobi na wasanso che se ebia na sika kita wo sabre adekodi a wo pe no enso wose emfa sika ne nkotu fie ne edafia wani beba ho so no na sika na sa de kopoten a wodi sika ne yeye no enya de obetimi ade wo sesi sutu wose fa sika ne bra beto a na ne aka ne atwa ne nkakra simpoateku eya de ebebo ano ebo ano a na adekodi a wotua ho eka no aba befa wade osimue enya afe na no obi akokosi enkonwa wa wodia ODI electronics wa achim aboabo wone Ahenkan 93.3 FM ana ewodan krona mu ti bebi ametie wo ha wo bodwuma den sane empenifo so kan ne ani ehunu eno na ano edi hu adanse enti fra ODI electronics ewo emai so 0550900600 0550900600 na woni empenifo entwetwe enkomo Jubilee Hospital sa pomudi wo we ya hu hia ye papa enu ti se bo apomudi nko asoso dia enu ani Jubilee Hospital na Jubilee Hospital ewo outpatient service no a doctor for wo ho na watwimu ni nyina wo kwa wambeje utata na enkomo bia da efo apomudi ho no wo ne wo adi afen so saso inpatient service no sa wo ko hu doctor ni ewo kokwa mu na one na kwa twetwe nkomo bia wo yade no beso hu doctor ni nko a wo kokwa mu na one na di nkomo a Jubilee Hospital sabra wo beje wa tu wasanso ewo laboratory ene ese ne wo beso hu moja ku a ne nyina da no wo betimi aye ne kama bibia fa lab hu bia ne hospital yasi kotwa lab Jubilee Hospital wo no ansa ne laboratory ba lab hodo ne nyina wo beye ensoso ama afa pharmacy ensoso wo ho enti doctor ni atre drama anya afa na wo bepie akochinchin ahwa wo benya drone bi ensoso atom Jubilee Hospital ewo antenatal care emaye ma menemo apemfo a wo behwa akranyin se ne kama kosi se obade ebeso ewo asomdwe mu na wa awie no kura wasanso wo postnatal care no wodi akwana no ebekọ weyi na ne wo ma hwa akwana ni nie mu wo mbesa so akira wo ma me ne kwan a obefa so ahwa akwana ne didie mu na won so etimi anyi from theater ewo Jubilee Hospital operation ni surgeries ahodo nyina da wo ye bi enso ewo ho wo maternity ene midwives a wo mo wo no enya asem kitu a wo mbeboa wo kama nti brand do so a ene ye kan ya mbefa so akra mo wachim no wanima ho so na wa wie afa ho afa oba ultrasound and ECG scan so wo ho maye ma minimum painful na face so prostate ni nyina da wo behwe etwa scan ne kama ama na Jubilee Hospital ewo counseling unit a ene we wie ne kura no wo doctor ni wo ho a wo bet ni ubedi nkomo acheche kwan a obetumi afa so se ne be ya yade kono emmebiem eye clinic enso so wo ho eni no ene ni pedwane han ti weni etochema pa wuni pedwa kane a enso so edum
nti entna sema na nya sakọ na Jubilee Hospital enhwe wani na ema diabetes na face hypertension clinic enso so wo ho Jubilee Hospital so ewo cantina ene edimu papa akoya yarsabea no so de wo mu canteen edimu adwane ahodo nyina da obenya bi ewo ho na Jubilee Hospital say insurance card ahodo ni nyina da wo de ye adwuma tsa wo de ne national health insurance anasa private insurance wo bedi ni nyina da na wa show Jubilee Hospital ewo achim oda kwantempo no so aboabo Amantra bridge ni so no wo sa ya de dendenden ti fra Jubilee Hospital ewo MS so 0244 575799 0244 575799 now ne a doctor for no twetwe enkomo Alhaji Hankuri Enterprise was see enim ne dada entenya afa ne yekoso kanea akohwe nenim provisions ahodo ne nyina da Alhaji Hankuri Enterprise ewo bi ewo na so yese mo Milo sugar sobotin solution tips provisions na dos panie wupe bia no Alhaji Hankuri ewo bi ewo ho adisuafo na mo want to aso sukunu we de mo ato edi mo amudie mo monko na monko gi mu provisions no so wo ho kama Alhaji Hankuri ewo achim oda owo opportunity bank no any South Brimwell bank no wo mu fifini pen ana wo bo juma dendenden ti fra Alhaji Hankuri ewo 0245 447138 0245 447138 sa wubu ba menso metibo ayedwumede ekoso ewo Ahenkan 93.3 FM eso memrinde nwumre no sumbiara na ne abedwafo etna se na chese wode akansie ne so etimi ahehye so na hye ne so ese eya akansie tina achede bafu pa ne da so enti sa wutebe na wubu be pa dia wa wudie mu na waba abecho din kama ye ne animdifo na edi dwuma ne tisa wuba na wubu ebe ne chiana ye behwe ne atenete wa ha ya wubu sna de mu a na ya boy ensem kama ensoso ama enti frame na so etro wudin 0593 649595 0593 649 595 na etro wudin afa wudi dwa so tumi bo wade tonde no ho ensu dawro na etimi ekonkan na emom no eya no wahwe bibia wo koton wade tonde no wo kwakobo hu dawro yen no yekasa ekwa chichi ye papa ye bomu so a ekwa chichi aso empempem na echire na etie ye enti wo bebo wade tonde ho so dawro a eno an Ahenkan 93.3 FM eso yenhye ye ne so de kama ne ebeboa ama wejuma so etimi etumponti from marketing manager was 0244 290093 0244 290093 ebusunya enyuma kwen na wo maso ya sisike fem akase no ye pensem ama afa ye toa eso eya to akasia na eso ana ukopie mu ewo NDC amanyiko no mu a wama boabom ho esa wo mbekwa akoto aba no wo makoyi mpenfo wo mbedi wo manima afimpinu ane aduonu anan abato se ne be ya tumi eso beba bedi wo mu afam na enu ana wo pani ba kwa zapre wo pre esa national organizer ewo NDC amanyiko no mu eyeyera Abubakar Musa edin sembi atu edwa wo kire mu se ena hwe Ghana dehia ane yenu ye hu papa na nenti a wakasa nyina ne se afimpinu ni edunsia ye kwakwato aba ye wieye na chesema peni anu owo abangwa mu eye mampeni da John Dramani Mahama ni dibre no ya je free ne nsem no wo se enwa na chesa aha wo man Ghana aba besi ene ya wo man yentimi enko enkan watu aso anu wo chem sa o hwe sabre na kane mampeni da John Dramani Mahama ewo aban mu a na chesa empumtuo ekoso eye papa ewo wo man Ghana ensusu emu akaya nye di benefit nsema akosusu sa brede ka brochire pa ana ye de aba o man Ghana ma o man Ghana susu etimi etumpom wo chese nkanyuma hodro na etimi ebuso ene emebu ahodro na wo musu ejuma ho no aka wo mu nyina da ensusu anya ejuma ye so esanse ye gitumi efri ni semti ne ama niema ensusu etimi ayesi one time niema enso aye nwunwura wo chimse hadwe eye papa enumu ana wo chire se ene ma pani abedi
di echire Dr. Muhammad Baumia ene wo hye boso wo no wo ba be so dollar ni mu di na gina opintin wo ba be chi dollar na enya de dollar no nso betimi akosoro biem ene wo ba ye no enya no kura ne yehu wo chese na hwe dollar na America di kura nya de asidi no enso betimi ato na ne nyina chese aban a wo abangwa mu ne nsem o kan ye nyina nya de wodi so ana wo chem so no ade ba kwa ye ha no awoda wo dwen wo a wonte asem ene sa aban sori ya no de sopo kwa akobo COVID-19 enya no soso dia no de kwa akobo Russia ene Ukraine tokwa ekoso ewo ho no wo chem se enyo wo aban kura ko nimda ese kuro bitimi nya ne tokwa na akuro na nkasa no wo mu nya nsinsanso bia wo tokwa no so na kuro fufuro na enya ho ensinsanso ha dwen eye papa wo chem se aban yi eba no ene ebo sha wo hye ye nyina danya de wotimi edi so enu kura ka ho bie ana ma o my Ghana emu so aye dinye papa na wo chem se o man enfo so aye ye nyina da eya fimpinu eni dunsi obra ekoto oba agi tumi Africa ne mampeni dada John Dramani Mahama ensem. If there is anything that affected Ghana and Ghanaians today was the defeat of John Dramani Mahama in 2016 election. That is the consequences we are paying today in this country. If John Mahama had crossed the 2016 election, Ghana would have been more or less like a Europe by now because of what we're implementing. You could see it already. You didn't start manifesting even when the MPP took over. That was why a person like Baumia could sit down relaxedly to say we're able to arrest the dollar. We have deposited the key to IGP. At that time, they were just in their honeymoon, enjoying from the fruits. But this is the real time, and now when it is time for them to demonstrate that they are capable, you see what will happen. Yesterday I was just in a line at Marina Mall trying to change some few dollars. I was just in the queue and I read the item. They are selling dollar at 11.40. Within 5 minutes it has jumped to 160. Wow. And I was like, what is happening in this country? And everybody else was talking. And this is how bad the situation. A leader is known when there is a crisis. When there is crisis, that is where you're supposed to demonstrate leadership qualities. And a leader is put in to solve a problem. When the problem comes, then you are trying to attribute to them. You have no business being the president. When people are talking about Ukraine, they prepare themselves. Russia prepared themselves to be where they are. And they have now become so powerful that any effect on them affects everybody. We could also equally do that. And that was some of the foundation Mama was putting across. And they came in with lofty lies. We're angry because we knew that they don't have the country at heart. Enti anu no se ekro bi enya ne ntokwa. Na yenso ye ti baby yenya ho ensunsuaso wo chese ha dream papa pansem we kura de wantin in penny sem bi da agisa ban ya wa banwem ebusuan ani aye opani a wo gina se yento ne so ba ewo NDC Amanyikon National Organizer ACD Abubakar Musa ene ana ekotie ye eno Abusia ye gina ne ni so na ye de ene anwumre no nsia kasia ye boaboa no ye de ni nyina da ensusu esi na ansana ye besori so no Enkaibo Free Church of Pentecost asafo no Enkaibo eni achimoda Enkwantonum district ana wamotaba omsi yenkantra dofo enyina da ese wamudinefo apolipoli nsia na esi we ne music festival pa ana tsekoso wamu behunwum abonwuma ehyasie every 17th October ade kwakosi 23rd October na tsana watwea ye ba besim ye ne ehyesehyeso denden a enya semketwa na asentra wode atudwumedie ne eso wose equipped army sing unto the Lord wafa every Psalm 96 verse 1 ana wafa semni every na anyum to phobia wan baba bepie mu ewo dwumedie ne ase Jack Alolumi afei Minister David Hundo afei Kwantonun district kwa esanso ana top kwa wamuda PIWC ano ene anyumtofo a wudopie wo dane ne potem wan baba bepie mu wase abehunyum enya semketwa na wo pani adwumedie esi ne naso Apostle set kwaku asumani wono ana dwumedie no ensusu esi ne naso ye area head ewo achim oda afei Pastor Frederick Diaba wono so ewo Nkwantanum district pastor womo ana dwumedie ensu esi womo naso na dwumedie no ebekoso Nkwantanum Central Chapel ene Bempoma Plaza Hotel no ana edi ehwani pepepe no enwumre biada ana enwumre bia enwumre no siampa mu pepepe dikosi an enwumre no 9
enyumre no sia pa mu de kosi eye enyumre no kono na tse dwumedie no so ehihye so dendenden no sia pa mu de kosi no kono afa no pa enso de no so eye no pa no nwotwe empa mu de kwa kosi awia no nu pepepe na tse dwumedie no enso ahihye na abofo a waso amasne bi ane Be Kind Enterprise Divine Hospital afa Frimpon Enterprise LB Amorfo Drugstore and afa Pentecost Fire Cosmetics wamo ana wamo asoma sebia anasempo wupe chechemu bia simite ya frempenifo a moda dwumede ano 0244 026 082 0244 026 082 anasa 0202 306 371 0202 306 371 na onimpenifo twetwe enkomo abusia ana yedi esie mi producer ne enyumre wotena fidie na echinchi mefidie ni fruma ma me kwabna akim saso ana kwame asante ana dimi ko Facebook kama Billyman so technician on duty me so am jepini Ahenkan Kasiebo mi din ane mame akria Janewa Kasiebo nesi yesi ha echiamupi yamamumo ni tie adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former way Master